Jodongo mag oganda Bunyore okwedo rocho mar arita ma gimiyo sikunde ma alworano ok osebedo katimo makare duoko mar penj. Kaluwore gi jatend weche mag somo kanyakla kod jopuonje moserutaya Noman Ajichi, giwacho ni kuom sikunde 43 e kar chung' od bura ma Emuhaya gi Luanda, 33 noyudo duoko marach e penj mar sekondar ma higa mokalo KCSE. Ewi mano bende, Ajichi olero ni sikunde gi bedo kod duoko marach nikech thothgi gin sikunde ma nyithindo somoe to dok pacho. The lowest grade was 1.78. 1.78. Sasa ukilinganisha na hiyo performance katikati ya grade 2 to 3 ilikuwa na shule 16. 3 to 4, 16 schools. 4 to 5, 7 schools. 6 to 7, no school. 7 to 8, 2 schools only. 8 to 9, 1 school. 10 to 9, no school. Sasa hiyo inaonyesha kwamba shule zetu zilifanya vibaya sana commission. Na vile tumekuwa tukizungumza hapa, nimekumbuka maneno Mwalimu Nyerere aliambia Watanzania alipokuwa anaanza maneno ya socialism in Tanzania, kuunganisha Watanzania wote pamoja ni watimize matakwa ambayo alikuwa anataka. Alikuwa anasema hii kazi tunaenda kufanya ni ngumu, lakini kitu chochote kikiwa ngumu, mtu ambaye amepatiwa mamlaka fulani, zote tukifanya kazi zetu vile inavyotakikana, tutafaulu. Alisema it can be done if all of us do our part. It can be done if all of us can do our part.